Te amashama, modo zona mi va nuda dakle davi. Agbanka oge mi gbona. Agba mi gbona koklon la maga. Koklon la ye maga mi gbona. Ita mroko ni mi po fia goji koklo atagbo. Ye la shinya fia goji. Mroko na ma atagbo ji ma antap le wing saro ni loko ne jimo gba koklo fo jimo fo resha redro bana ma antami kaka gba drum ba mama atagbo ita mroko yen pack omo vela shinya fia goji mroko ne mi po fia goji ha mi akpo go bana tade sabala la shinya fi sabala da kai ma clean a mirava mroko ma nshan na ko ma fi makpala nshan sabala atadi mroko tadi ava na mata da kape kumokoro akana nya make runa tadi fun antakwe osugba ohe ya ha gomotakwi garlic mroko ne mi po fi spring onion shrimp seasoning fiara pla nkete mroko donchi ha la fie goji ye donchi ha zanga mroko mi aje ha zanga vinegar let me pour here all pepper seasoning let me pour here goji ha ami mroko ami tochi ami mokweto online mata mazang mroko wante nye banatare na za ami koto online ro kala mi mroko mi ga ko fubo antako o shetoy aro na lo ha antako ma online majiba mazen ala bana ala moto flavor so kata la ma ika gale ami ha mo ita wante nye banata na za ami ala ka recycling ma nya bana ko fubo ita instead ba mako achi ako blender anwom ami zanga ala bana na ma kokula damra akpom mama ni maga amiara ka shiganyo ita here zanga mala enyo ita mroko fifia onye mieko miako nzaza vokore mi aje mi afa ana ha gbokpokpo goma kunyela ale mo wona afie mana ye fianga malami ita mroko milan kuran mroko la mi po la ka reka agbaba 3 pieces yellow pack reshadama wanta mo na anya bana tan mroko na magbona anya la gbokpoga madana afima makokula madana skin madana tron mroko krongo na nya make majibara skin no problem antamina na magaka jigra majina ba mara skin ala bana skin ha fat no nama itana mad skin ako manya ba reduce the fat quantity ala anlama tamroko ma we na mi akpo na di hananas ala hano na very neat mroko mi nkulamra nwo moko ba fia kata kpo ba fate na the skin akongre ha ka kokula wa ba lean meat na because without this no skin akpere nwo ano na fatty aka this time me concentrate on healthy eating ita one thing yabna ta na the skin ha is also healthy na enya make like a skin ha mro kwanta gbe ran fa ta make ta dragon na mi akpo na mare ni mroko na mi exam ha mroko mi no careful okay komi pe afia ha kpoba fati tani oko ga malanye mata konye scissors kore asin chof magoji pedara ba aga ogugu mroko mi aga po oko ala kako ko ya foda tala ka kore diala ka rolia sana ga ka vivi kuna jibogaran blow awe na jibogaran blow na ka como koshko foda ta
That's very easy. Here soft chicken. Soft chicken is amala. Soft chicken. Okune mi here has ama mroko mi anu. Nkulemre mi akwa ashia nwe. Ana efu ba fuma go just sama pa. Antako scissors kore. Sium. Here ha la fie go je mi segum. Fuma go je sana. Tabi vivi na bujirong blow na yama gashu. Ohe ya ha ba fie go ji ha. Fat viara no na fi. Loku na malom na lo antagliron he ya le mo wona tonya iko. Fiamela. Trafi. Yeah, the same thing. What if you go to cut and fatty? One thing you not that cooking lamb ha fine because I reduce oil quantity and no drama probably maybe under normal circumstance and no be at to a na steaming I got to lamima. I feel cooking lamb to have probably fat long Ita want to never na mila a pomaro na mila ko podje aro gaje kwaba a reduce na fat content Kasha na mi voko kwaba an mi agere chochoga a lang kore a healthy kore and ta triple salad Yes. Matai. Yo ko kun lamb is a very very delicious. A vivina Yes. No cool blow, but I did dim because of amia. I did a for it. I could scissors or a talaka. It's a mother. Fat as much as mantada, medium. Blow, for me again. Say, I make it. Roku mi po ma mi nkulam ranwo roku mi po mi the skin aklan shanvo roku mi po skin ple fatera mata madanero tam roku na mo ne ma roku na try aleke na ko compare na skin aloko na try na po yo tam roku the next thing welcome magban never na tad magbana anchi the ka fiangara Koklon laji mokona donchiko palane. Le vinegar. Mwane alaka la bana newe alaka dena. Fata kle nyenya katalama. Alo no mume edena mumokle fata kle shana na koklon kona nye fine. Tai mokona wugereji. You already vo. Next time walk my boy and Morocco vinegar viara corrigi. No more well like na cooking na a corner fine. Morocco no more one alaka Morocco try alakanam sia. Fiem onyemi corrigi voco. Mogwa yere senka boy. No makpali vori. Mogbonam gafiami. Allo nyefia. Morocco mi pala koklon lamfo. Morocco mi pala fine. Mi pala bevo. Me kwe dara de chonwama na onochi chom. Ita alemi la lama mi akwa koklon no choche mi gwana dagra asa na mi aje. Onwo tutu go menio zanga mi ala ko spice koklon la afia nuya. Morocco mi apovo. Ta mi dagra sam. Ta Morocco mi gbona gomo je klo mi akwa sabala
Mroku mi ekpala nshango. Ekpala nshango. Vele nye tadia mroku tadia avana. Umotaki ha. Mroku mi apa galika. Vele zanga mi alanya. Next one anya mi apa spring onion na. Ito spring onion mo vok mroku inketi akle seasoning na half a cup mokona ko garama. Ishan ko garama. Yes. Tafifia yin mi ko shan kokora amoma. Ita instead of mako echikoto mo gbona amie zanga akoto amie moko fiamie. Katara makovo. Yes. Ovo. Isi mroku mi aje tutu gom. Mietu nishan ovo. Mietu wait amroku mbona kwa kwara nyagba mo back. Yes. Mbona kwa kwara mo. Yes. Okay. Efoni akata ni etu mroku. Yes. Tamroku makala shimavana ni aiji. Umi ovo fiere. Fiene ogo mogwanya banatare. Mogbona nye chicken na mogbona sanga mogbona maxaro dagama. Mogbona sanga vivi na mother seasonek ogarama ni fine. Tamroku milan kurung. I don't know manta poke in order to make it simple mo po galaka. Mroku na wa mroku na no ashipo me. Na wala kako angu dora ma vivi kore. Sis na kata gagagara ma. I don't know no ha anta sin alaka. Na ngu do viaro rafi. Mroku ala na jimeka ta akura umu. Nyesanga vivi alaka. Nang shang ogara mani fine. Yes. Tamroku ifi onye mi ovo fiare mi ogo mogwanya banatari. Mogbona paper towel ga tutu koklonla katang na chia mamlele nwe katang odogora. Nye majiba charak onongo. Ala da na chila nwo. Sis na manta gagara manye fine. Mogbona tutu ga neatly. Paper towel. Check hotel nwo ma free fine. Aqua dry and fine.
fucha katalon. Kuklon la le dry fine re. Not this season amere. Yo ganara me fine. Eh. Yes. Makuna paper towel la show antaji neat kitchen napkin are. Na ko tutu na ko fucha katalon. Preferably cotton, no soaker. Echakata la krokro lang. Ta fi amoroku me tutu mi akoko krokro lang shanvo. Ta amoroku yin. Yes. Ava poni ogbo mi ava na mi ayiji. Ta amoroku mi ovo. Yes, ta amoroku fi mi akwa agbale yin. Akoko krokro lang yin. Mi ogo mo gwa anye bana ta mo gba na krokro lang foga kora agba mo. Yes. Tamoroku the first nyebe na tamo bona nye all purpose seasoner viare wugareji. Eh. Kama kwekora mo. Alaka. Aroma wireji round ko. Akomacho. This is not good fish afi. Look all purpose seasoner a jalama. Yes, a jalama ho. Center of fine. The next thing we're going to go and you're going to go na Javiera kuga korum. Ajuko. All purpose is na jalama. Itamoroku na nya ejade de koklun lama. Eh. If the next no ga mi bana nya bana tare. If you mi akwa no mi etuo. Igbona kogere anlaji. Ya jokwe. Center of fine. Yes. Center of very nice. If you are oga malanya banatare mogbona shizanga. Ako season ako wolang chinwe fine. We viento tefo ke machine la. No season no garama. Aha. Season na asubo. Heya moto asubo. Menye kata zanga malaw. Aha. Tamoroku na avovom no washe la bana tadela manta do gloves go hanko we. Igaka nya manta zan ashiko we. Tamoroku na manta ashi zango. Ajaba na zan gloves. Mona wagana season no gara fisha fina la. Gara la manwe fine. Kone mi mire, via katan no ma. Kenya oga mi ala nye banatare. Nemi
the season na katam for season na hair koto mroku mi take note hair koto mi kuka adariolo na mi de kokluna re pom ovina ma umam kwade na lisan re mi kwa doge aga shi viara na kokluna kore mi ngwe bi otinwe fine na ma mi woge ma yes ta kokluna na le opom mo vie kore mi kwa doge kore aga konie viara aga shine viara ku Kumi kuga ami viara mo kore abrira mo kwan ashine koklon la base kore kono koklon la be flavors are on no menu fine yes ami apo koklon la yin center of fine Amiato okumia kwa kokulu na yin ne ogo malafia nya bana tade gbona shikala aga kore mavaji robara aga akochoji nwe fine yes la season na ogerem okumia kwa kokulu na yin roku ni ogo gbona ji bana tade gbona full kuga choji akodare fridge am na ngokaraji afimama fifi life anya makaba jimu na kamaro kuna kaba jim bana mi na lo anta we ala ka ko dari gahupo omoton gahupo tomagba kore na kwedo ko na mi ko by then ko flavors clean shango gagara magaka na we ala kana ko dari joji maka flavors a magagagara manu fine ita nyoga malanya bana ta mbona fola ko ga choji ko akwedari for 24 hours madagara fridge ama after 24 hours mo kwa dogwe ni miakata miakwera afi miakweda akpoma akana anya make kaba kawajima rokun duwe alaka na kodari fridge at least ga hofo mo tonra by then kore married in shango grama akana mo we alaka encourage flavors an shang gagagra lama an la taganwe fine kore na makokuna vona kina dure Untok baba yes vivia katan lama itamro kumia we mi akpo mo fola kodi from na center ko vama gagara frija na magaho frija mo mala kana vo vama gagara frija yes Some of our kako, maga roba bubara, koga fresh rubber na maga akwechoji. Yes. No by the center, mission or girl manu fine kore. My center, my fridge, my organam. No way I look at or damage. Just to be double sure. Yes. I'm able to make assurance double sure. I'm able to Safia mo we alaka kore. Ina dagari after 24 hours reha. You kwa dogwe kore on a room temperature. Afinyama. Ita no dada kle davinye mi kukun na mo. Ita moroku minute. Na nyakwa lo yigera. Nyakwa chicken na ano fridge ama for 24 hours. Fifia mari dogwe moroku mi kwera moroku yen. Ita onye mari dogwe fia moroku nye mo dagara kwa mo fia mo kwa dari on a room temperature. Never room temperature kore morogara gaji na miakwe dara ovuna mo. Ita moroku mi anote na mi anojom yo ape. To miakwe chicken na ever room temperature zoton. Ita moroku mo gbona rogara gaji akodara kwa mo. Moroku ni mi kwa fia gojanyo oven training. Malai neklo baking sheets. Moroku na baking sheets malasho antaza foil. Ye madanya a garage a gahama dereji tamubana kukuna ro garage. Afimia de ovenam. Moroku yen.
Yes. Yeah. Go here, go here. Can I cut now garage? Yes. Ta. Ya to mi akoko clone line ni. Arrange ne cut now po amolechi. Is na hana garam. Yes. This is not hotel a fiego de Michigan. Ana kama igara vlo. Kakara mana. Obinye fine. Mute katan la gbama. Yes. Ana magba machigo. Tamiato moroko yen. Fifia mi na dagara ekpoma aro oven ama. At least I'm gonna go for 40 to 45 minutes. Aka nemi mama me kwa doge nemi akpo makwe fia mi afiego jurora ita moroko yen. Mi na dagara ekpoma. Mi akwe chicken ala yin. Ano oven ama for 30 minutes. Moroko nemi kwe amia awadon le trema aimba fiagoji ye season mako season koklo la moku viara ragba man ye mama ku amia chola koklo la moku viara ko koreji ye mama blue ra fiagoji moroku milen krona moroku mi ekpo ma yen ita majibo onye flavors ogara ma magagba na koga akora la ji alaka gbona koga akora la ji gbona glaze ga la ji alaka. Yes, kono kokona biko ono very moist. No fine. Ta. Ukwa eche chore nwo clove season aviara. Ye mama ga kuga chaka. Kono kokona biko the taste ga gagara menu fine. Yes. Tamro kwale ke komyo again. Tamiga dagara oven am for another 15 minutes or by then kori be bigger new fine yo tamoroku na bi ko mi kwa dogwe na mi akpo alekolera mi ato moroko mi po mi akpo kokrun la bi ele ready kokrun la na pere antakwe drum atatotoi aro na po juice har some cold drink har kori akwe dara gbamoko na ji cold drink are ko daron kore owe ma avo ita kpana mba agba mi ponu dada kle davi na maudi anke kala kamiga ko doga aga ko recipe bi buve akpana mi lo ma one yira mi yo bye bye.